Batisi TV, Lone Rashapi da Frank Motors, Kajaka Dekali Gabatamai Junka Tata Motors, Halatko ni Shillong, Ringkat Bakanet Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakirdob Ying Jompi. Ha pedang kajing songsyet bat kajing isong kun la penkut no ya ka First Eastern West Castles District Level Inter-School Athletic Meet 2022 ha ka ba St. Joseph High Secondary School Nongkasen Kelayora ya ka nam la do da ka ba penlim ya ki arpu artli ki way pat ki school ki belawan manisya menta ha kini ka inter-school da ka ba khur hadu khat lightly ki tak maksir pratli ki tak marupa bat chipotli ki tak marnong ha ka mach pas ka Kinshi High Secondary School Kelayora ya kanam lado kat baka Miriau RMSA Secondary School Miriau kala syajiet kom ka best discipline team ya kani ka First Eastern West Castles District Level Inter-School Athletic Meet 2022 kawalane hadu laisi lenter ya kabala pelong da ka office jong district sports officer Nongstoin ha ringkat ka jingat relang bot ka forum for change and upliftment of society fokus lawan men penhak perdadu lampang jong kaying dorbat thawan ke jelawa met ba lingdo ubalong ru UMLA Kamairang constituency mentaksi ke arpo tere Jembang arajar arpuar la ruban penken mau ba kinong job akini ke inter school kin yo ban mi khmat ya ka district ha ka state level competition ka ban salong shen hanong ba shilong la arsnem menta tam ngem simlala manyo shu ya kene athletic meet kumne ngarai bikin mau nadu pengisdang ya Kamairang games ngelapan tikna mangin pelong jan man la kasnem art league snem ngiladon ha ka lockdown ka pandemic ka jingpang covid 19 kabala penlong yangi bangim la shu panya kendo kumne gumang ya genduk mentasi aino yublay baula ai pat yangi kane kakelemat bangila banyalum kumne kumangilum mentasi kena skol bae lightly gisngi bila bulut por hang ne pemadan ladang isu pule kot be ladang isu rekod bed klem don kapor menyelakai klem don kapor menyekilan met kejabing jungi kan long popeti don kami ya kaban refresh don kami ya kaban penko ya gijimot je perkat jungi bat kata gijimot je gijimot je perkat jungi bat kadang jingnang pen pro susu ya kejabing jungi kandai tang lengba kijing elakai bagi jingkilan men kumni penmelen ha ke bakum kini kijing elakai kini kilong ki babha kini kilong ki batei kini kilong ki ba wanra yauso ubabha ke jing im jongpi ngangai scam bagi tu ki bajob ha kijing elakai ki paper Hakalong jump, high jump, 100 meter race, 400 relay, bat kumta teter. Piladon kajing kemen haduk kata-kata. Bat kajing job jong pi kalong, namar kajing perkat, bat nado kipol kipamansua. Pila persyang ya kaban praktis. Pila persyang ya kaban penting kena bapi penmelen yang ada ban mare ban kenti ban kumta teter kisnem ki babor kisnem ki banwan ngin pelong man kisnem yang kena atas ku atribut man kisnem kane ke jaka baka platform ya bi ki kena jong kena ke district ke Batamai ba pidei ban penon kam hok ia kena ke platform ken mau ki kena school nganong yang pi minta kasi kajing pelut akane katene men kanung dunai kan nyolak pralak mo konsep kanung dunai kan nyolak pralak
Baka jing pelun ia kane kapisahan nak benda kane akademi kalong nakanong kaliang. La kalong nakaliang joka office joka district sports. La kalong nakaliang joka sorkar me kaliang. La kalong nakaliang jong ki organize ki paper ki organization paper ki be sim menta bat pelong ya kane akademi. Kum ka fokus menta ki trail kat bat ka DS office jong DSO. Bat ka jing pelun naka benta kane akademi kalong. Bansai yang kena kibadon sap kibanlay banyak kompit bat kiwe kena na kiwe ki district joka state haka state level competition walay kimen batang ni bila job yo pisarong no lani yo pi perkan no dakum ni badakum tay minon kita kita belajar sekeman. Bat nang yai minot. Ke state level competition kan don. Nangai scam kita kena nang ni kita don kita Malaysia mentah. Ngikwa ban play ia kan ke platform. Ya pergi kena school. Ngi play ia ke platform. Haka district level. Nak bentang jauh pergi kena school. Kita kena school ki bang laman job mentah kesnem. Kadai ka challenge jepi. Wat ong bangam laman poi cakatong mentah kesnem aga district level. Nganum practice show, nganum isi mentah show kesnem di Banua. Kadai ka challenge jepi kita ki bang laman poi cakatong. Bad day lada mentah kesnem shwa kaneka jingila kai ila praktis sibnai lani lai tayo lani atayo hakiwe agine kesnem ki banwan deban praktis baro kesnem kindon mon ki sports ki activities mentah kesnem nakaleng jonga in organize po kaneka district batamai ngan pelot sibon kapisa ka fon naka mentah ki kun samra jongan dengan district Batamai. Bang akwa bagi kun samla ki jai akalenti ke badai. Approaching the saluting base is Vimpia Secondary School. The saluting base is Christian Secondary School, Rehan, led by Pranam Kalat, placard holder Namroy Lang Wachri. Pere Ban IG Shari Solan and placard holder Ibalong Ying Narpanya. Approaching the saluting base is Sinchi Higher Secondary School. We have a commander, Pasi Semle, flag bearer, Nawai Bandri Marvin, and placard holder Ibang Pian El Nonglai. And Arkin Nanshan Lam Bansi, flag bearer last born Bajit Marpanya, placard holder Donald Lupa. Approaching the saluting base, Markinsa Secondary School. We have the commander, Sir. The saluting base, a commander, Rebok Lang Warner, flag bearer, Shanbok Lang Nongsi, and placard holder. Commander Ripok Lang Marnat, flag bearer Shanbok Lang Nongsi, placard holder Lakin Pio Shishas. Secondary School, led by our commander, Machapran Korba, flag bearer, Francis Korba. Approaching the second base is Madam President English Secondary School, led by the commander. Is Myra Female Duty Inclusive Secondary School. Commander, Naria Mirani, flag bearer. Presbyterian Secondary School, led by the commander Neville John Lincoln, flag bearer Amita Shania Dingo, and placard holder Esther Kurba. Second base is Myram Presbyterian Academy Secondary School, led by the commander Don German Mauyong, flag bearer Suplang Basai. Secondary School, Baghdad, led by Commander Satrita Kathamong, flag bearer Spitkar Nomrang, and placard school. Led by commander Lester Barbanya, flag holder. Next by Commander Dayan Yopyao, flag bearer Shimbolin Pariom, and placard
to the heart. Lift up the trophy. Their school flag is to be number one.